The more mo didi atam Kofi Adoma post no mo didi atam ache because anya atam didi na didi case e wo court. But the case of Kofi Adoma versus Angel FM, because mumu baby mo kase o Angel FM mum and I was say omusiu or osiu omu na nye doma ahemfo no. Ye beba no so. But na me pa cho say ye tort law no ye part of your civil laws na ye di adwuma o Ghana no. Eye emra ananom Britain for na edi jayen. Into uko UK any US a omu nyina use the same law. Nti enye wo bedidi atem na ye di bedi case o court. So in the case of Kofi Adoma ne Angel FM. Angel FM ho anamo a Angel FM etu dada no. Ebeye din se Kofi Adoma betumi de Angel FM. Obetumi de oma court today, but or the omo court the question is how is he going to be successful? Because Angel FM no ono no ye ne employer, ono no ye dwumeru emra hye ne se ono ye dwumeru no so de ne work akọ bia also hye ne se environment a work ne ye adwuma mu honom studio ne ade mu ye safe okọ baabi so be safe, but the same emra no to say occupiers liability say nipa na kọ baabi a okọ no wa oba wo ho no so mra no so ma wo adwuma duty of care mra no hye wo se wo so wo se wo ya hwe yie se baabi a nipa na ba ho no o ye kan enkanya sanka be ka so kofa trotro wetua trotro ne ka nti trotro ndo kɔhwe ase kra ende enye trotro no ela because wetua wo kada bi so obi ba ofie na nipa no ye trespasser wonsoma no mpo so omra ofie ba wonim se nipa no otaba ho ti se ye nkola na papa bi wo ye area ho oluboy o mango dua bi wo ye kotete onim se ye ba ho onsoma ye se ye mra nti we are technically trespassers, but because onim se ye ba ho nti na papa no to me the electric cable ko share mango dua nim law no mu no ontumi mfa friends and deadly force in protective we japade in this ke ko ho na bi electric ni bi kum akola bi a papa no is liable se wo ho nti law no ye pain wa nipa na ba ofie se o ye store na wa bie na nipa na ba mu and in the case of Kofi mu de no ne boss wo duty adwumaru afo no wo duty so mewe say Kofi be ye adwuma eyie baby or no ye safe sani bia nkoto no omo but Kofi prayer no kwa no Dr. Koko tinkwa kotu ahen first time no kokoto 110,000. That is why Kofi will not even have any reason say obesu no because oma bom ho modern e take steps e kire say oh say mpo bibi koto no wo kwan mu a omo ye hu bibi, but ahemfo no de no de in the case of the ahemfo no obi anya hwe. That is what they are also saying. And so far na him for no so ma bontin meka bibia say oh yeah ni say the only thing no mo kan so ye tua anika, but na make sure say mra ni mu no what tua nipa ne kakra nti a nipa ne ba ho no is for the purpose for which our friend to mra one friend no kran so ko friend no one friend no odi nipa ne kan enye Kofi Adoma nko a obia ye bo odwa e wo ho bia obaye no they came because of afashe no, they came because of the purpose for which omo ye to omo nyina ye invite. Ndi say abroche kwa nko mbetimi esu omo maka na omo gira won ko mu setuo no ebo Kofi no kra na yem hwehenti they can sue him for intentional infliction of emotional distress. Kombetimi esu ahemfo no enti law no ye when take no je no ensua bibia mfiri mu a emfa obi aho because eto na ukogina adaka mu okota yes ignorance of the law is no excuse. Enti no emfa obi aho whether you want to learn the law or not usua so ebeboa wo wankasa na de bia to kotodwom na aboa wo. But the point is that nipa no a trespasser kra wa waba ofie no a waba be pra no se wunim pa se ho ye dangerous a e wo so to me bona amane no obi so kan asemi so na Kofi na nkasa na de no ho koto danger mu. Really the question is nipa na ekoho no no munim se atututu ana se nipa ni nim se odi ne ti kotutu a tetene na na be ka say anepe e na homa ese ne kon, but this is not the case of to anepe e na homa ese ne kon. Your duty be on mamrane de show, duty of care be on mamrane de show. Kwa your friend or brofum say a non-delegable. To me, ye sa sudien shall ubi con. And they say, Doma for na him fieni yo omodia. Omuno mubo jano. Omuno my friend Crawford or mumra. And yes, say, Ubiane ebef no phone. So once a fasha oye, unim se nipa bebaho. Inti eno a form of invitation. Yeah, by force invitation, be an abef any pan of phones to say na omra. Inti grant so man friend no no so e domain no so be kwa e ya fasha wonim se nipa beba ho de mra ne hyew say e wo se wo hwe se ho no e safe
Obey reasonable inspection and making sure say who is safe. Number 2. Emrane san show say ade na mo be ho no say ultra hazardous, a dangerous activity a. Ene na nipa no so onu kra nim say ampa ye bibi sa wo ho no ma na oba ho a emrane say duty okay wo de ne ka say wo san hwe say nipa no ebe say because ade na wo ye ho ne dangerous. Etu otutu so dangerous. What else? Obi enu obeka so na kofi nim say etutu o ho nti no. Okọ ho ne atutu de ane ono ane jejeje na abo no ye nya ne sa. So wo de ne ka because etu otutu onye ade ye normal ade. Emra ne show say sa asu the duty of care na doubt untumi ndane nto obi so it's non-delegable. So nti no ye nyina ye nsua law ne hwe nti the law is clear say wa obi ba wo nchen wa obi ba wo fie no sa wo friend no one friend no emrane say o de ne ka duty of care to make sure say one friend na to warn nipa no of anything that is not natural yeah artificial e just ade ne da whole plane yeah nipa ne be tutu so nya ade da whole plane so na no kwa da whole plane no kwa you have a duty to warn the person na sa wo na one friend no so any and that whole plane so emrane say ese se o ka kire no na de kro no wo sheda check say ade anka obetimi ahwehwem amohu se danger bi wo ho no ma wotimi esiesie ade na dikan ye ansa na nipa na ba we lo we mesi ye na no Britain for na ye yo omo ye ansa na ye wo ahemfo no mpo omo ho no nti na enye so obi mpe obi asem nti me de me kan se mo obi an didi do ma afo atem no mo obi an ko didi yi Kofi Adom atem law no ye law eduru court e fa atem didi edi case ke the specific law ene edi case so at na we ka so no ohine ye judge na o ye lawyer nyo no determine the case in fact ohine ye judge no ye lawyer no wo case mu a se case in fa no ho a won to meet na case so he has to recuse himself because there's conflict of interest so to be for in the beba be di asem no ena onipa foforo be di asem no kwa na odi no ochia no ana nipa no parties no mo no be feel so wa chia na ye wo court ye wo ahemfuchi na ebi didi bi echi your high court, your court of appeal, your Supreme Court, ubetimi and I appeal their court for. There are checks and balances in the system. So who told bona usua bia beboa wan kasa na dey atem didie dia ya mutu